Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Uba Chandami Sungo, Chairman Kahinyotra Border Dispute Redressal Forum, Hakalai Tarik Naitung Arjapun Rio, Lakantu, Yak Regional Committee, West Giantel District, Bakam Day, Bansong Tang Najuai, Ban Port, Batka Regional Committee, na West Karbi, Anglong District, Kachala, Assam. Habakren Skilap Thai Kubor, Hadin Kajingwan Bu, Jingtho, Office, Umuntirangba, Kachala, Konrad K. Sangma, Bat Kumju, Office Trikam Basngau Balang Dahar, Sembut Mutirangba, Halor ka kampen baikput ya nriutli ki jaka badon kejia kanat haka phase 2 uba chandami loong bakidon haki regional committee ki dei ban hiar haman lagi snong ban sengap ya kasur ki nongsong snong kumapau haka term of reference chongki committee kani ke jinglai bu jingtho kalong tangkat tu kat nisngi ya dien baka sarkar Meghalaya kalapalai ya kathup ki bandon haki committee haka bak regional committee jongka West Giant Hills on clear do bas ngau balang dar MLA kan tiang bat sembut mitrang ba kejela. Hadin ba ngiliyo jing tip mo bakala phe todik jun arajar phe onriu Nagaliang jung government of Meghalaya kal penmi ya kata notification bakala de constitute lani kala de thau ya kata regional committee na ka pantaban penbek no yu usam peding ini ar teli jela Meghalaya Assam ya kin riu teli jeka ki berang sateng tiba ki penhap phase 2 tiga penekong hi Nagaliang jung kong forum and you track border dispute redressal forum engi penpau ke jing sngeungu ya ke sarkar namar ke jing simkhia jongka ban thawe ni komiti ban khamtam haba ka don ke jing anut ke jing trang ke jing thmu na ka manta ban penbek no yu pu usam hapene ni arjela ka balane manta da ki pheu snem henre hadin ba ngilayo ban puli ngilayo ban pek ya gitu ki terms of reference ke bala kedeu ha ka tu ka notification jo sarkar mo ti ni da sngeun hun shisha ya gitu bat ka ba ngi don ban ong lene ka jingtho ka bangi ai sa government menta te hadin mengiriyo ban pule ya katuga notification te ngila ya penbej po forum bat ngila rai ban ai ya kata ka city jungi ka representation jungi nengkong chief minister badan forum jungi jela jungi kontrak kesangma banangta haiba sema balang dahar deputy chief minister iba deru Sherman jong regional committee kejeng de berka West Giant Hills district nanta deputy commissioner jong West Giant Hills district balong rui member batkam convener jong ani regional committee te hakan ni sithi jongi nyimpen jerong shu ni ong baik ke subject request for comprehensive inspection and throughout preparation of the regional committee report concerning of block 1 and block 2 tang kata kamut ngi gentu bat nginawai ke sarkar ba kini regional committee kide bet ban butik katkum gitu ki terms of reference bala tho ha katuka ke notification namar balai omde ba ngi bela ni kenno mo ya kini ginong yalam bijungi bat kam tam Sherman jongga regional committee jongga MDE 1 te ha kan ni MDE 1 bala dep te Kamtam ko Sherman jong journal committee kimpat lek re shadu stage sport area pi kimle shadu stage sport block 1 cikite ki chinong badan sport block 1 tengaru ngayo ban ya donlang hakata regional committee kabalong license tingi shu ye kren beta po jwai hadisi office conference hall te tharai ngi don bok himo namar bahaka MDE 1 ti claim yo ban submit ya ketuga report ki claim yo ban submit bat ka ke report sewe ke report ka samo jo MD1 kala kudno mentas lawan parts ke MD itu te lengba ke experience ke bangila lab ha ka te ke MD1 tengi kentu ban kerpar ya ke sarkar makam tami Sherman jo jong regional committee ba ki de ban simkhia ban lek kumba ong ha ka tu ka term of reference visited to each and every villages baru ban lek pek ban lek jengo cha ive isinong ebadon hapo blok 1 lani hakitu dispute area ban nang taru ban ya kren mark ban gitu ki pai dong sinong ki badon hangto nang ta ban lum ban lang kita ki cingtip ki badon kamparo na dong sito tiene kalian jungi hi nyim don e ban ong hinre ki kerpar bagi kentu ya ka sarkar ka debek ban butik
kat kum ki an ki kendol ni kita ki terms of reference bala kedau hak to notification tin ngaleng jing ku forum ru ko mai la tho hang ne ba nagaleng jungi ni kloi ban ai kata ka ketiga mon ketiga dia ngan kata ka jingi trelang mo bat ka sarkar khanang bagani ka kam kan long ka bejok bat kan long ka yai be irti bat ru ni kermen ba daga jingi trelang jungi baro kum ki bahe snong kum ki daloi ki khorsing balang ba pher ba tite ki jaka ki puta ki bade ki jungi kin wan phai biang hi chpo jala jungi kum bai julong ndu handai thai kolong kuma nak banta ka bit ke biang nak banta ka jingsuk ka jing sngai jong ki pa nyong suk snong jungi ka ka jing sngai thu ka jong ngahi simet te hoi election pi ka lejan mo tang ba ka to nadu ka por MDA 1 hi kila ya keren hi ka to bat ka bangiti ba henry utali kita di area of differences ka mula depsof tindu ka por MDA 1 ru kila keren hi buntu batang sudah election asam tin dayo minister hangte lan de form government hangte anda ayu gen ki sedep ban form regional committee hangte kan sedon ko jing keren tin kaleng jungi ngisngeu ba kene gamde hitam kata gaman election mo namar ba nadu ka MDA 1 de pro kila de ble ikani te ki kermen jungi galong kene ba ka kumbang la undu mene ba kene regional committee ka de bek ban le namar ba kitu ki term and of reference santo bala mention le ne bala thawi de ka sarkar mo te kilong ki ba ihun ba tingingej ba jin lada kini ki members jong gani regional committee kale thik kumto kamot kan ai ka jing kermen yangi hi te ya kata ka ba ila ban poi se kata ka ba bangin yo kita ke cekap puta jungi ban transfer biang ka blok tu kata te kamot ka syong pat ha ka jing keren juga ar sarkar kai mereka pat ka ba ngakwa ban penken mau yang ibarok ipai ke beri new threat menta ka long ba dang agan ni ka khatsana ni khadri uterik udah menai bala debru ngidang yo ka appointment banyak kendu ber chief minister te ke ba chief minister benar jungi ikular ka long kani ya ka ban yo ya ka blok tu sene ngambil ban ai ka insurance ngamar balai ba ke jingi keren kadang ya kam syong ka portang kami rega ba ngadon ban kulara piu ang kumne te ladra ka sarkar asam hi kam tre ban phai biang ka blok tu sport meklia kumar julang lu dan thai kolong kuma ngangam tre ban yesoy agreement I will never surrender tika ka pasak ka de long bades tang malaysia kut hi henry ka jikar pat jungi kormen ka long ba ngimde pat ban kemen kata kali kut mo yo bukan kut shisha henry ka jikar pat jungi kormen ka long ba kat la kat yai ka mot ka kormen ka de ban simkhia ba ban kut para government hi ke tilda ka ladang la shisha ka mot ba ni pediang ya kata ka jingong yu chief minister bagin om sarandar ndrai ka barang sa kalong pang ngilai becha om dei bagi kena apa hak MDA 1 kila dak tahu kata regional committee te sherman ibadei deputy chief minister buram jong nang te ne pok jentia iba asnya malang dekat ko majing tik jong nga kamot hak ni regional committee jong MDA 1 kim lai hiara chief stage po sigi sinong beras po blok aja last ye shong committee ngaru ngadon lang tigi syong committee tang hapo conference hall jawai ni kimi inspect rasite ki pha tang dak itu gibriu situ seban le kita ki gibrang kam te ke jing kwa jungi menta ka lomba dala de kumbala kedeu ha katu ka terms of reference i sherman hi but is secretary hi ide bale hi ar seduk itu gi snong badon sepo blok 1 ke ban ya kran kitu gibriu ban pe ki jing long jing man kumta ter dong sedong bat nang taban prepare kita ki jingon kap kumbala kedeu ha katu ka terms of reference jong katu ka notification Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya